no enso ewo sabi sikadwa so eti enne akosida ne yesronko kura asabi akunyampani wama kwanse na manhene na brimpon wonyina enfo honfo wodom efi okuro to ahodo so enfa mehwem ekotokofiem a ene sense yeda sronko nti empani bi ene befiri achichiri bantiye abepiem okotokofiem a na anoma manhene ene na anoma brimpon fonya efa wo ne sronko kwaso ede aba ni abekire se sabi asante wobi na asante yoman na yebesi wakotkohine nibonyam duaduamu na yenre ne empa bibi kakra enti emfa sasa mopanyine hine ho na wadawma memo akwa babanyansa poso ya ne na boya kakra sasa mono akire sai sante hene free denchira ebaaye no enkonwa wo nyina no abesesan sasa mo de ebe no wansa mo ye ibira de din denchira no eno ne de ba sante mem eti e fe sasa mo pe no mo ya ne no mo yansa patase bomso patase eti patase ne pani sasa mo pani patase esa metiase a mo de sade mo di free denchira ade ba no sa no Otumfuo ya mo a wanya nsataye bia wo sa pepe eti ya sa mo ye bia obuzia ya da ase awuzia ano no ya ka kira mo etire mo a wo se ya de wose ebisa de wose eti hu nkonwa no ye besi mpanyimfo ne ti na yoto wura o mu ka bie wo mo sasa mo panyini o mu ye miensa o mu frida ntira ana o mu bae adama enu de na mo brase akwaso wa ho ofei ni se do ni manya ode bia ye mpese beba udin ama obi ati wa ni de kwaso mo abodi no acha baba na me ehuru bi yo edamas amante mahene na ne da sronko esanse yewra asantemewra tukokoso otikrare daduna so ene ne da obafa abenya no wonya mfie aduonu so 27 years 1999 27 years 29 April 2019 that's it bro wanyene ya da se pa ene so no 26 pepe no 27 years wow that's so 26 no ewa na nyame ehira na montanyene ya da se papa mo akwa ba nyame hira sama yene santanyene ne dia eti woduru ha nana adagranya mahene tanyene de chikan yewa na adagranya mahene na aduru ha wono so oba na wababua ama anna chumadia yewa santanyene edia beja Ghana ani asantanyina ayaka behwe no adagranya mahene woyene adam bra adam mepru anna chumadia ura edi na adu nim dia no ho fa beteche ye be sia no se bibia che Ghana na santemai oh ye say there ewura infie aduonu so no a ene ya kwaside no ene nya be ka no na ya som ya manitin kwa ewura na de geja oso obebuai na wabesom asante efinsia aduonu so wodi etire bi na ya kama udin ni ba bia wodi wakonya wada remedo menene na na fia mpansa me fia da keja dia ma ka cha ma mfo nya ne se enne de da ka sia pa Otumfuo adi mfia duonu so wona konya so o ya dia pa enti enyina ya dia anje ene ya bebo ntiro amana di ne fia me da ma se na fia mpansa adankaja mahima wo hina yire anka wi ahima sante hina yire ye wo hina yire wadama wo ho fe ni se da obeta wura chi ya basire na wasi bibia che Ghana ani asante mai wadarum mene ba ha yewra probia sante kotoko odi hine na 27 years ni tene yengina ya ka bombe tanachi amana ye fefe sante hine yire Otumfuo sante hine ne ye na aka wi ma ne ho fe wodanso abromu akwa bedo number 1 Afkanya say number 1 mahine Afkanya say number 1 mahine and was say Otena Kanya say enye ye esanse ne wura apega santemaya wono so yeba na say kofi na nimo nyam so ebeta bi eti na sabre yehu de yehuni nana say kofi abri Kanya say number 1 nana say kofi abri Kanya say number 1 yaka amahina o masom santehene ache pa wa santememu a nanai wodimubi wasuma cha papa we dia dance yesa want me sorry ntia ni wura ye sho se bia bra ode na na ni fie dura eka
odi bibi bayi ne ho ano na so wada asante na ocho asantintin ena na ye hu de ye wura ye huni wasoma cha papa wonyene ye mamone yo wura da seburu bia brekum wo na abrewa wose wonfa bibi anyi ne ho ano na brekum mahima ena sabre abrewa wore nim de na ho ofe ebeboa ma asante apaja sense wose wada asante watchna asante asokori brekum wono na sabre sante hina ye ne kakraka enunti ena ye hu ya brewa wose wontina brekum enne wono aba finhia duonu enso ena ne ono so wote baabie ti na brekum mahima ena waduru ha abra oda meburu eni de ni abrase kwan so ye beto no ka bebi de a kira sante mai yo ena ye da ponda ye wura edi ni 27th anniversary ti ye ma me ba ya obebo ni chidom ama na ye ne a opeso ye na aye amansan yi na afa ye ti aye wo ha na brekum hima wose efihia aduonu sunni sebi abra wotena brekum anyeye nti obaboa no be pega sante amani panyina hu se ampa wotena sante ampa abra mo akwa obodo kokofu mahima enam ya ka kokofu a tante hini bibia no eti abrewa wakwatena fie ni wonu anom sane asante amamra ni amane atie no wonu na fie kase anyina ne dia eti wo kwaftie mu ti na hunu se na anu bi ba ya omukwadwa kase mu no na kokofu hima de esense efia ne yafunu na fiche ne brebo nyina ne de nti abrewa de wo kwafie no wakwatena sin eti na yehu de nti na kokofu mahima ana waduru ha ade na ne dia ade na ndia efia nyina ni fiche na bonten aya abrewa tia ne dia ade ase odama ya besere no se bia kire Ghana ne asanteman yo Ghana ne asanteman ne eyeda yewura edi ade kese ya ma yewura awo ya meba me mani trinkwa asanteman nyina mani trinkwa me na me ya asanteman ni sabre ti de me kan nyina ne se me ma yewura trinkwa ebra odi ni mfie aduonu nso a wotena banwa isu kuma ye nyina ntena se wa asomdwem Ghana man ne yemfa odo enkyekere Ghana man nanu madama ya she akira ye nyina nim se enkyai na asante ma ekwa na wonu ya wo she akire a wo ya asante ma nyina yenni ene na kokofu mahima eti abra wonam efia ne dia asante ma ne dia ne ba ne sante hene po eti won na she akire sante ni fichire na bonten ne nso ne brabo nyina na dia eti abro sabre waduru ha yi nti hu se afe na achamfo asafo bwache adwuma bonsu kumase asafo hene na oye Otumfuo akwa hene afe no wo ba media yedi ena yade eti yewura de asante semesi fam eti yewura samre sante brempon nana yim mare abebio yewura wonam bra tuase hene eya sante ne brempon tuase kumase ena sabre ba fo nam bra oni na pen ni mpanimfo ena nam enne adekasi yewura wodie
wo mu nyina baboa ma bibia ye wano na ayefe na na yim adre na to atehene yewura santene ne bere popo na sabre yewura wonam bre waye amana yefe wote abunu ti abedie na na kwakora to so miensa santene ne bere pon enne wone ne mpanimfo ana aduru ha esanse enne ya adakese woni wonu apani na amakomhene ene nam eti yehwe de ebe nyina afeye ni twafo ana edikan no sana santama ne etie no sanso ni nifa ni bonkum tuaso ne dabehinie wonoa de anu otime yesanse yewura ana ama ne kwan ana nasona hene soso ne sompa wasom ne wapagya no ti na to nasona hene nana late enso edimu bi sisirase enchai ana tantene ma ne kwan so pagya sisirase so edim adehye nyina ewura jase wono so efeye na jase edimu na munyina se na pra koso eka ho bi na anto hene yire na mekire wo hene chiame nana ya kire na anto hene ezo chiame no dase bru yerwa na mampo hene afai ana ono a asantini fa katachie ayiniti na mampo hene katachie ayiniti yewura enam asantini fa odi amono wanda mboko yewura yamra efe na mampo hene no adia se kan kase woda dom so no srecha dom wono so aberwatia afai no ayiniti yewura na bre efisha duo no so omabo ma santia ya santia ma santia peja ene wono so batan kase obeta chire aberwa mu akwa bedo Santia chindo mi ambra hine wohine efadodo wohine mo bru modo na mason kwanta manyine na manson kwanta manyene wasuma asante papa na sebi abra akura wono ne huda enef shaduo no so ni wura edi eti akura tietia fom manson kwanta manyene yewura ono so wodu ha wobeta chire ma bibia aye kama manson kwanta mahima manson kwanta ma adi efe ni yemfani sie wo propose proper ma so kwanta mahima esoso enenam sika de odini sia egaye adi a odi sia enyaye manson kwanta mahima sawia hene santanyana brempon wa soma cha papa eti emprempre na sawia hene ne mpani mfo na aduru ha amoso aba chia santanyane ni ama ni mono yo ni ama ni tirinkwa le mfishia aduonu nso ene yewura santehene wodi eti se wia hene ene nam ede nana da kano ampofo otosumienu asama ma hin kontihine me mi wura watia ne na chi kakra tine me na me besi asama ma hin anan ewo Otumfuo
afidi dai a wodi mfia du no nsu afidi dai enu tina me ne asama man nanano ye duru ha se e ba be so yiwura wada ma wodi ni bi nana data no ampof the second wo ya asama man hin konti hin nano madama nana dantano asama man hin wonu antimi ama eti sebi abra ni kontire wose kan ho anako na santene se na wotena se a wankwa enyeyi erunti wabase de ni wura aba pepepepepepe ene wohene waye amana ye fe wo kire se wo twena sante wo da sikadwa na asama man hin kontire na sabre woduru ha kada che odama ye mo akwa abedo waye amana ye fe nyame ehira pa adehye madam ma ade ye fe enam eye na ntotroso man hin na ntotroso man hin wono so ewo afo omunyira enda isantene omunyira som asante ntotroso man hin na sabre yewra wababua na santene ni fisha bionu so a na santene ebie wono so ababua ntotroso man hin na ndamu nana ya santua wogu okro nana ya santua adweso mayima asuade si ayan kan kese abro nam da chada ade efa nam o nana ya santua nam wodi amro nam abro ya mu akoba nana ya santua no kana waka santemai ya wabu aji asante ama asante ya asante yewra ya mu akoba do wabu ama asante atwe nyame dase bru dase adan na bechem hine bechem mayne wone ono anu mame na bechem hima abra abia ina sabre omuna mbrebra efe abo mo ko bebru e ma ko bedo bechem mayne wone bechem hine ina ne omunam Yamaye Raf Shapa Enfia Diononson Enfia Kitwa Nanso wayebi Ediononson wayebi papa Wama Santemai Jane naso Wama Ghana ahinie ejane naso Se yanya Otumfuo a ka ahinie wo Ghana ka ebu yakasibi ono na apeja ahinie Ghana ahinie nyina me ehu de nanom so yanya baabi agina wasabwa Ghana yeka Ghana mpuntuo ni bibia nka ekofom president kofo penso ono na gina aye e ma Ghana safa no ntoma pafraye odi Ghana ni odi president kofo ni ekopa abosia eni ama bebre na yewra waya ama Ghana enti ogina ama Ghana dia ayinfo kia hwehwe ne sai yade 2 minutes ba sha yewra nsa na watimi aboa Ghana ayinfo na wo miankambom na yenye baako na yenna yewra chi na yewra emeye kabehwe fi sai yehwe nsam wodidi entokwa anka esore o Ghana boko baby bebre mi abi ko mechem akonya ne dawo efiensia yewra ba ya obesi ba bechem ajoyi na esa Ghana waye bia maye Otumfuo waye bia ma bechem mai enti Ghana man nyina asante man nyina mo maye nyichi ya ne trade na ye medi yewra chi yehwe Ghana ahinie ohine nko afa region makomaku nsia enti obi a obeso ka asante ho obeso ka asante man ho yetu ye nsafro bra yewra de obejew wo ba yewra ontiatia nipa yewra onyodi onipa bibibia obachira osade amabetie enti yewra yada so ame yesa de etie yada wase papa yakupo onshraw nananum konya onshraw yamo afisi apa yama utinkwa yenim se nananum fie nim beka ho nyame de fie nim beka ho na wasura magana ntina yada wase na betie da masabre Ghana ne asanteman ade efenam ade efe kanya se na me wan na metu yamfo efe abroso sante hiriti na omuti baabi omo twena sante omo da sante etinna sebi abra yewura se ni mfi hia nonso na wodi na yamfo so bata yamfo a enyeye ma manutua ade ya se otan wa enyeye na be wona betu ma ya mra efe mo da nso ne ma se odo ya me hira mbo
bibia no hene sate hene brempon eti yewra na abakase nyame no hene wono so wadu habi esansa wada asante wababua ama ena de yewra ni mfisi aduonu so abanyam wohene wofa yewra damba yabɛsɛ no sibia tege na nasa tuma wohene wofa se ena esom kwa woni unia esom kwa wohene damba bɛsɛ no sibia tege na dɔm bi abrahene woni onua enenam woni onua sompa kwa na ne mamu nyina kwa aba mo kyerɛ mo da asante mo twena asante na mo asante na me hyira mo awon yene wohini wodi wa asante mamu papa sebi abraw nasa ne sompa na ni monyam na ho brase wode sum sikadwa bibibie no ayewura eya nana ni nanu yi no yewura da meburu ani de na ho brase kwan so me peso be ka bibi di akira asante man de Ghana man sanse ya twene mo yo me do bibiara se kaka meka nyina ne se ene yewura na daroma otna akunya so 27 years ni ne nkoden ne nokreka ene sebiebru ni mpuntuo ene ya kan se education wise ade ode aba asante mem no yenya obi anya ho mfaso enti obi anya ho mfaso bi ndi ade ne ya enti eni odi ni 27 years a yenya yemra na sebi yemama na mo yemama no hyede yemama no kwatenten se yesre nyame se nyame emwa no na sebi ontimi nya be 50 years kra wa kunyanso yemra ntie na yaba no ebeboa yenya ama sebi yesua asante seb ama asante sem so abe kra be Erada sebru na banza kwa ngoma kumase kwa ngoma hine santere bre popo obi anim no wasimfinsia aduonu nsuni sebi wobuna sumnia na wati asante nso yenti asante eti yera na asama kwa kumase kwa ngoma hine ene sabre wodura sabre ni adubiase hima ne ho fe wodanso sebi abro ne mampanifo adi anim nyina afe na aya ahosen yero adama yabɛsɛ no si bia kyɛ Ghana ne asantema sabre de meda ahwafo ene atiefo nyina sabre opemso wona odi na fofida ane maame mo yaba bebo ni chido esra mansan nyina ne nananom nyina so bia mra na mo mewo ye na ye meni ye ba ni afo katachie anam sabre wada ni wura enda fisha bi ono so ne santina ena yehudo yehu nyina yewa na sumya mahene ananam katachie tie afambako ena ase obabua na ma asante sebi abrawo ye yesha na asante yenyi bi mfiri mu no na sumya mahene encha na akraba na so wabua pega sumya ama bi aka asante wahene se ni nyina ye sompa na wasum ni wura ni nyina ya som awade aboa ama bibia aya kama na sum nya mahene
Now say to na kase what trust na brim pamfo ye kuma say brim pamfo wo munyina wo me chef kese mu ha na manyere enso ewa ha abrim pamfo bi te sa na toine we sante yere brim pam wo ha amakom samo wo munyina ye yewura kuma say brim pamfo batimanom enyina twohia esanse santeyina transe omunyina betechi mayewura na da wodi ne mfisia aduonu ensun abanyam na anuma mayire nso so enyina atwohia gabe mayire na atwosrebo wono so awa habi kukuamu ane ahafo amaye no brekum ane ade sunyamu nyina ababua amasabi yewura wura nom ababua amasantehene sanse wotu ndom bekwa wa ha sei asumna wa ha kokofu wa ha asumna ne adehia nyina aka ho na amampanyi ma adwoso na adwoso ma ogu agro ya santoa wo munyina trase ni animdefo a ewo santemamu kampere sakase na no nyina wa habi a mobua wa hene yere santenyene yere ohiri Nigeria wono so awa habi wo munyina abua regional minister honorable Dr. Amakwire wo munyina abua abamu penfo tracing sansam panese wo kuni tini sarati ya toa echi eno ti sante yene se wo kwa na ono munyina ana ekọ ma anna kuma sha brim pamfo asantemamu amahene ani amaye mafo nyina ababua ma so konta mayine wa ha wona ne hema saa so da becha mayine wona ne hema wo munyina ababua amana adwumadia yawa na se tunyame kase wo santehene yo bin kanwo na wo kana no ta santiani yawa atrase wo dia de we are not na fe ya wano etwa so ansan wo hukramo ene ono nso ne dom ono eye asante kramo hene a wo mu yinkonya ebofom bowiem nim ne epo ne ne eba nyina pam sunsun fi ni sunsun bone edidi sante hene anim na otwa so hunu se watwa so saa na oba wo hu asansafo hene ono nso ne dom na wo motwa so ema kantina won baanu safo egu ensa so na wo mo baanu no nso etwa so afa ya brempon ahene nananom ene wo motwa so wo bewu se echem enna kane na sante ede kokon wotutu a enwuram wotu aganya enwuram eno ne kram nantia ne papa mpanyifo bi wo moto kosoro saa na wo mo da no
wa wi abeka se papa enye papa ye friend se echem na eno nso to aso nti wi a efie mu pe na ye gina yi a santen na ti ka to be se kwansi a ekwe ya ebezi samre yenya hu de oto okururie okrare ene brare homa so no for Sadia di card to money, Nananom Transada, a friend at the Otufuo Osei and a brother so opie na odi free Manhyia ahim fie ankasa na fe wabe simpie so ni dwabre mu a na epia wo be de nanya nsapoyen so be de atie kopem se na ebeko na wakwa akotena se nti se won subscribe ya wadaroma bomoden na afi ku awie no fe de de ni abrasem na subscribe fama ye na afi wadwenkyere enso fato ase aya ase ne nchima wo mu enso enka ensanka bie no mu ne ekoso amamre ni ne aho amane no wo mu nso enya bi enhwe se amane di kan se dia na mo hu se ohene ebre aso awayi ne tia wo ba enye asepketo ewie afi na santan na nkasa Otumfuo Osei Tutu a wotoso mienu Dr. Raise the Power Team asantema agudie asantema akade yaswa de se chenyi kokro na yede ne eba ewo ahanom a front on from ene echagu no front on from hima ene na gudifuma ebonsu ene ne dom ena omutwagu ahano afei ena wadu bia front on freewo once wa bra ne nante na se kakra ama wogina ho front on from asafo a won mo eye ma baasa won mo Manhyia ma won mo no mta asade di Otumfuo anim won mo ene ebi agro esa ekire niema ede ekire se wei aya asante de ya ye ni se kokro se ekire ewo nyansapo so ene ade amamu enti afi na wohene ede ni ekire wo dwabo na se okono okotena se a ansa na ye biemu ama ahoho ene obi e wose wokọ na otimi kosra wohene bia wakọ wakotia no won na dinkita ho eroti ye bie na ye nkoi na ye nkoto aso emfama mo abra wohene eko dwabo na se aha aye nyansapo subscribe na share na like Krobia ye free anwoma ampasa chi kotoko free okofu aduan pofo antwi bewie kumase aduan pofo antwi da mena wani msubi osan hu ba bi yedum na hu ba bi yadan hu ba bi su yakaka pempen rawo kota wani sika fibra twetwe bo da kuye mu frika chichi wadi manisam mampani diska tu pantin tata piafo enyanko amfre bodoma fre to apentia Ghana mine wiase mine na so fre no osai am yesuro no yensuro bia wo memu osai se tu kwana ene yesuro nyampani sai nyamekese ye boni dia ne aboye mu ase ono nko a ene yesuro no wo bema se tu nyamekese na hinie dance ono no ye wo magana sebie ye na hinie ebia enka hu bio na hinie ye nibre nimne na chi waya ni ho ye wo hine ni wa hine ya wa hinie ni wa hinie ahinie nyina teteteteria kotoko hinie na hinie wono wabia e na nyina hiriba
Odudu Abribie, Asante, Wanimonyam Fatawo, Fatawo, Kotokohiri Esewo, 27 years, and Fiat Yonso, what Diakonia years, Yabinatina, Yakayo, Santa Bay, said you walk on connected to Nania Day a tour of Costa. Your boy should be one of giant Robert Kayamo. As until Kuya Robert Kayamo, you say, if you say your good is so good, they say you will say, and then you Costa no, you won't get the Julia and I air Costa. I didn't never share your brand to say. What's up with this one was before Mother Shan said you bar. Remember your baby, I said you bar, I give you my back. Yeah, who was school here, who program theaters. And now, another year, your home, what you Juma at the end. They said you buy no and 9 Chinese said, if you are going to grow the ticket, one of them should be in your law. Yes, this is what dying, your tongue for ya. I dare you did one and woman share the share of all kind. You bravo, yeah, and watching a war watch the chill for a show. If he's yet, you know so, you will swear you did. Hi, that's Lady Julia Osei Tutu, or Matthew Rambo, any yo. But you can't say you ready number Kumuno. You are not so at the end of the farm. Was shut down up how a wood here extra by us here. Non sonedia what the airport. The young day of any kind of so. I just want to some friends of my Edima Yura. I'm going to get there no. One more until again. Watching your Canada, a buy and a Mosifo Apaba, Sasso and an Anglican, so for Penny, and then a Wokane, and then 124, and my 1 year Paba, and a Yura Esson. My name is Brecona, so the Gama Archbishop Emeritus Peter of Mosifo, but one Casawaha, Osiwaba Abema Yura, it's you, Ramano at the Toshi, Yama and Benufuina Apaba. President, they say, and there's not a level. Now, you're not Otumfuo. You're not construction. Yes, I can't say you're one of the down. You have to be the Royal Ball Group. Say, such a TV, I will go to it. I'm glad you would be the nice for one. As you said, you're the baby. Well, I'm not an air. I'm more construction now. Yeah, man, so yeah, man, is when I know 24, I walk by morning and then almost about tonight. The national chairman, one of them, and this party, Honorable Johnson, I see a new Betia, a friend of Chairman General, and then what they do, Chairman General, for any two for the MIA. One, I do anyone there for what they have. Good night, Chairman. As a human temple, Augustus Andrews, another seat.
Otumfuo na ho bi ana yɛne ne baeɛ honorable Antiochia na ka ho bi a ɔbɛma ade tɔkye Uso Bujede, Santos, Asasabi, Roger Melissa, Ujina, Mapanyana, Eddie Chasoko, Emma the Church, Eddie Brown, Julia Madaroma, Raya Masatuma, Deba, Daya Popo, Yabuso, Boku, so I don't make group, Consola so many, episode of Batampa, Sabi, Udia, Uni, when you get the Dubago, Dada, the Biara, Sound of successful. Efisia Edwino Enso Moma Dr. Ajaku Koko Antonio Boasiatro Ofa Yera da Hinie Ewo Bakon Asem Ada Ekieda so Otumfuo Yera Nana Opsos MBA star Oh Baba Adawa onana yo NBA American football no obodu basketball. Ghana is your boat first. I think so. America is almost you know, for example. Keep your fast and you're very continuous. It's so great. Road to San Opa. Because you're my mind, I started here. By Sua, and I'm actually so. Here I'm a super Dharma. When I a friend of Bosi or Sebosi, study a very wise woman. Dharma, on any kind of new Dikaya, America, Mamma, or Mubo, I have basketball, Ebono, Dikai, Eboki. Upon Argentina, and Yankee, and then a pass of interest in me as India, that's what I sang for. And no, almost if you are Sante, and the Ghana, the best of so near Japan or Hardman. And no, by all the other Asians and there, would be at there, the science so a would be something abandoned, the fear to lose with me. And so about so the more chimpa, what about I was saying, I'm out. So the Piaga, also crying some release some fight to Sia, and I want to say, and I open 1 year. Otumfuo the most. Otumfuo Nana Manhyia Excellence Baba General. Hello. Opposite there, c'est fait de nos soins, on soit tintin. On veut dire, on veut dire, elle peut bien que aussi, c'est pas, on doit me dire des noms. Et vous avez dit, on veut dire, si ça va pas, chapé, snaps. Ça peut pas tout ça, ça peut tout diminuer nous. Et là, on voit moi dire, tout voit moi dire là, tout voit ça, on voit moi dire.
Otumfuo here kwa mama there. Said the hint of executive club 24 and we did the group. Otumfuo no mercy. Chairman. We still have the books on sale. In 27 years of achievements, Manhyia 024 Osei Tutu the second. Yɛnti yɛto ɛnumani di ɛyɛ kyerɛ de rɛwie yɛhyɛ daa ayɛ bi agu adanka mu sonko kwan so. Sanko reminding that you to follow. In honor of your 27th anniversary, Nana Jubo Sapo, founder of the Friends of Rivers and Water Police, Nana Jubo Sapo, 10,000 Ghana cedis. Nana is not here physically, but Nana is watching us live from Otumfuo TV, and indeed it has touched his heart to donate 10,000 to buy the book, celebrating the reign, the impact, and the enduring legacy of His Majesty Otumfuo Osei Tutu II. Nana Jubo Sapo, thank you. Yeah, you are one of them. For me, I say, there was here, and young Yawaye, or Katia, or family, near to a child, or Camfra. The book, Otumfuo Osei Tutu II, the beginning of Asantehene in the 21st century, 27 years of leadership, peace and legacy has already been launched. The book has been launched, and accompanying now the special book that we are launching today, the national chair of the NDC, the original chair, the original chair of the NDC, and
and the regional minister, they all have a very good prize for me this afternoon. Celebrating about the mayor of the Garden City, the regional chair, and all the MMDCs. We thank you so much for celebrating the 27 years. The student of His Majesty Otumfuo Osei Tutu II. We still have the national chair of the NDC, the regional chair of the NDC, the Southern Regional Minister, and the mayor of Kumasi, the MC of Asqua, MC for Tafo, indeed the CEO for Tree Crop Authority. They are all here. And now that the book has been launched and presented to Otumfuo. As Ultimate for when we have for Frank, I'm going to was the beat. Yakania Chasano, and International Madibapo, and Nessica and Kimutu, can make it a Sikani of the King Waha. Sasso as Ultimate and this year when you know, when also a young tenny or Rab, Chairman of the Sea, Chairman of the Sea, was a young Chasano and one year. But that's why the back and next day of and I say KMA Mayors, a year over Richard will be. But also a people and make it is another of people will have. And into a new will be here. And people and people will come on and pay out at the 40,000 Ghana cedis. Andy. As a former Minister of State, as a former General Secretary, and today, the National Chair, and he's going higher and higher. And I believe that Johnson as Secretary should also give me a good price for this book. Dr. Adioka, social ground here, or so to the visit our house. One method and water. One year to go to the
waburo na pono Ade tochio wajelo se ade entoyie midi ene abusia pani owusu aduo mi cameraman eye Elvis aha ene edi musia ma munyina mo ene hwa waje ahene wa